Kita na berbelaw at tara ko takpo putil lurior abdur belaw. Tako na national development, tako na tulong ok. Asel lurior amluk kulut. Malungin aru dari al program ni angatya. Angkel director tia lobis amluk kulut ma Bureau of Land and Survey mar adal. Ang sabi ng bukmo giungi, yung tia program na kausi sa akla. Ito po sa in ko ramo small na baby na ko ra verit, enya may ang karang, ang kerak na kita. Abet kansil sa blue belaw. Mga tiang awe at borsen di siya kalau mereka sudah ko open gate ng tiang direct ng gel co-host track program el Mr. Joel Toribio tirigel ng tiang open gate ng atara Bureau of Land and Survey ang ari director ni Sterlina Gabriel engkang kadumom sa TLN mo introduce sa atal til open gate ng tiang ang mo sa mo ng trip mo soy sa tiang program ni malungil ditasil sa mereka direktor kau maradam materi kan tas sama itu pas kau tiang mungkora di mo o ay sir kami ma atru uliw mergo yang po start tiang program Orang kamal masulang kampes tidak ay po ang raito kamal masulat tel teal mo sa mamal mertel tokor osis akla mang Weigel Blalbo Campes nga ka Sterlina Cabariel al Director Land and Survey ang kalungarak listiya ka Benjamin Amasyola ang ka Senior Land Registration Officer ang kayang gelgok ka Telunsel Tokora LRO ang kalungarak litatok ang ka Mr. Burton Mong ang ka cartographer supervisor ang ka Reversel ko kamarali lamap oriol nga yung nilanggel national surveyor mang aktik nga rin kampes di kulmol mal tingul te ale pagkudar siya susar nga kalmorang nga hamtir kal atalalin din surveyor morang at ang aklet kulay butulara ablur order mapilong didakla morang araklay ma ebiraklay ma silang lupelaw mararupol aktirak kalmal lugar siya susurak mamal mora president tra senate maratala senate speaker house of delegate maratala house dirak kal malodar siya susurak mamal mora aradra lupelaw rogoy mitirgel ko meset kel klausis akar al litaras sweldo mang kamame kampes at tiada kal katanga malngara abuay malubay gim nga radio station tiang agim tilbiran legyo maral wasem senso ko marada mum dang dia tokor omluk palutama yang moringa ungil taluwil la kamam matir mauriora musabel ko ungil al makatmok le al ngaringa ger mangara kata makamam lamaral maliwek rablur belaw dirak kalmla mo erul gibora radio station melang agi ko neso mamal mertial klausis akal al makta kar mama away sel mora boy malpol lodang litial udyar pol lodang elwasem tangram rutar ngi malsuko ma tauspe anges ben elper office yang ngaral nges wal portal atar office osisil time kamama officer gidrom lokal ut maral sales tiangar ngela Minister Charles Obiang anya Minister MPIIC Public Infrastructure Industries and Commerce mang ate ala lang ati po ko mamamel di makmal di mos modit ya office maurere angar alel tirgay kita terul gim dila kan may tirgay tirgel tululay gel area tir matukuk mo ko makail sma daigel angar alel laurior bakot ya kambes ityal lobby kita umatang din ngarbita la civic center itya a Bureau of Land and Survey malube kita diwasi officer kita om lokal utma tiang angar nga ikel malungar alel lurior el officer kapalmental katak mong public servicing agency erbaong aleng kamama urior ngar nga okya kalmeya di maruraw urior esel hotel te laurel te lobby sa agi maluka utama emru lama pragel utama
legal lomulukol utma igel multa sakay mangidil tingila umulukol utma ang sisil time yang ki motmok la record tra utma ay ke record dal waseng tao ner ngaral utma tao ner ngi se direk kaltara mal flolure ramang tagi dal dirga tokora under attendance 5 yalla agil maklil waste sigidal malukok ngara alloba LRO say tara amal mol mal ngara leltia lobis ra umulukol utma may gaygi daigel ko ra maklol ngara leltia lobis ang agi survey map motmok la record ra utma swam mom tinge title ya kamir office agi ngosukal kut makla title report segi dal ko under tagi dal land registration program yang mam obastel imala LR all kita akut maklik ta claim ra atal mokal jadar sigura korte mornya karakri ni ay kay kita igel lurera marabe kalsils ay ga luriora aurora mora akabalmenta obisra akabalmenta ma state selso ko mang hindi sel ko telungar papal kibo Seoul Moringia, take it to Tokora, Allen registration and Mora, Allen Court, Madirakal Supreme Court. Selong ay sel last tel swakal mas al timo ay seringiya. Ako bangkelay gay kita lurera marokoy, ngar nga regulation ng lampat mo maki orangi. Al dirakal sa mamal maluke mrug lama pra utamal mlatwa ta certificate of title arin maselso ko maatam la mora ka rila tamel langwa certificate of title arin marmartial office na moswa langi til service ay kal black pass survey yang malama mrula ama pang mala title information yang mo toor agikuk mo toor segi dal private regulation yang ngaring niya aral segi daluryo yang mamakat maklawyo yang mosabel ang kailatan ng ay kay kita ko ra atay tay yang blab elawyo ra obis ra umlukol utama ay kita ang artel kausis akal malpor nga ngot and di paiswa ka ilal time abo doy di olgo yung almorang kal Mr. Amasyol ang niya kuk masada igel tora claim Bon, Manuel Olosong, senator, kita direktor la Musus, mga saud hindi ako kumelek lakti Maria del Mosel ko kaka amasada ni el tingil ako bisum. So, kung alam tingek mo especially senator, sira senator kom ne parte sel tendas pa. Sige sila al ultimo mo dagi contract mo permanent employee ra a Bureau of Land Survey. So in time agi overall under Land Survey ang klase office lang abla mo LCRS Land Claims Registration Section. Ese di rakal senior land registration officer or like sales mar 11 LROs legal betullo. Jadi sisingin Mr. Mle LRO. Ma Chen Sakle. Tim Chen Sakle. Mas ma permanent hindi mo contract. O si sila mas ma 70 days los PA imol LRO el gut maklia one notice of calendar gut makli mol of the esa tingin makorta sila ug diklipsi ela seguir 70 days obi kambes el moklawal section lawal biong Maria es el 15 days ni se agi mo spell prepare calendar no sur ni mortike claimants sa mga claims tier poster mo ay with public posting places ay require la gut mo sige da sales 15 days ela sel maging 15 days niya ko mo lay gay lulubong al 30 days ay gay gay time mama mistria te alla fala claim igel sales lulubong just with fala claim sila ko hala sel maging da sige 30 days niya ko mo la selong edel lion sige sel makro tutlele mal ginamang tik mo sige liyo la bolo ulang magi mo dile transmit la file sel monumentation and survey set 3 main club say mal di working days ya holiday ya weekend sige time member ko ticket claimant sel ligim survey
matigay claimant sa mga file claim tir ring siya sub de file tigay kita mas el ngasil masyo e monument at mir el subera subegenat mo to kwaseng malim rat mok mong na rul toy e silbol mre gay 15 days e nyam de la yelul bong tru eclipse el nga malu ngi di la ro uspe e compile file e of course a subera provide worksheet yung po claimant submit mal message worksheet verify lines of tir yan mo accurate yung may file and then transmit the file mo rin court sel mo katmo sige din yung log with eclipse sebel tigibel memory at mo utma mlatal mo to marama principal memory at og eclipse di marani yung log with eclipse ba transmit the file ela se sum mo de kalmo mo say and sa am go dia auror e mo continue niya will and this is given go kanya role lagi mo continue niya will so ela time auror at tigibel maral mal ura kyolel menglamral mo ge gare auror and the patokor ni lulor gi mura time gel gim agim le open sa tara time em lo de kalmo mok ya kamay kami senator ngay may lagi wagi sa yagi lulor em mok le marago sil gim mok lagi do mo korte ako ta take over si ela sel bra korte na mo dia kamal ure beles etc LRO el guktim ni la order korte me ya ten dahirin e gase gi de ngel mol uri sel top do di o mol mositi and then kamay ba kamay so say the part land registration officer na mutege under LCRS. Okay. Sulang kau po porto no por mereka magtoka kali kung gele man ma. Direkal malwil tasin sin mer military ruba yo. Komran saura te allen me subedal kasis akra trongalet. Meral to senator. Ablua meral to to kay del mukol adal di ngarab lain mas malwak. Elwidra tadi elwidra lula umulkulut meral ngat tangat ngay gay program sa bedel guk me e olsis akal mortir mtumom dengan ya lula ora umulkulut kay del blado director mam talo bisir ko mobil mo for patingin la anya tora umulkulut tora umul map tora ipa record tora LRO sel section na nga ma-full tora umrul map makbak ka mo surveyor sa logyo way gigil dilu sa mil wasing mornya monumentation open announcement yara may file a claim retir sel after file a claim retir mornya sigil umulu monument survey ila sigil mornya monument survey and that's where we come in surveyor matramapping. Totoo da surveyor el mol komentrira LRO mar claimant ta mukatami malmay magi promula mapper. Selgi mula mapper tire lamong elela LRO magi momru legal de mo transmit. Diga ko talangal tangat at lobi sergit. Ramul kul utma amla kadalat telgib upgrade maral banggit talbul adam maral morba. Sel omeng katala mo sa edal omes at amir ngara computer ngar ngegel sir light image sa edal ngul overlay regal utum lam tuk to mesar arokyak ngom sindel mas maruba ka asel mer omulu ulut mel malam pirit tak masya so ka tamigal so ka mapra tamigal dulang klen halo example ra mas kapsang silda se mas kapsang e nga kadirmi dilim dia ko ngala mas kapsang kita mamati mo tuan number sa gid cadastral lot number ma worksheet number sa gid kung mo tawdi tial laklel orior overlay ni ra igil utum lam tuk tel ser light image o team ngal mas o mes ni kadora ni na sila gid tayo mulkulut kadora ni lo bangel tel trial el molmo engi omskit so on dia ngara ako gat ngarong el molmo sa gid kita o sentiak tiak kita mal na mo biotra mas wai kadamo ngala number is umunsa ngwarar nguri ngal mas ngani sel ko officer ko mamel kip pa record dara utum lasim lam ngarang kelta makadamo utan number mo esay niya medum ras onja jamral ngarang kel ang kalmas yar at center ngi mo tak seguida ko brele la mapping
direct lang nga ngigil mapalguk milgat mo kra 1960s, 50s, 70s, ang nga ngir ka ma'am. Sa amin provide, ay provide mo ra okya kam tomes. Mal mokla obis at kita lang nga ngir gigidong maldi moyora okya ka maldi moyor til dimet mo kita small mo til mal mo blata. Kita ko related til obis gidi. Kami sumwa mo nga kaya kami. Hindi nga kadi, kami sakti ko rin ako nito ko. Kung kumabela, taltelan utamadul, dulang at mok. Kita kiri-kiri na. Ila ya lem asana mo tatsirin wasi. Lamo kay kare urior kada mar orok kyole. Kita ngar iti undar, kita ngar aidar, kita percentage wise, kita kiri-kiri. Kalektor di balong nila. Oy, malmasaw raw ngilker. Record taro ka mal mutra at March sa 2019. Katamsa ka angara irutela lan magtulyo. Kita to March sa merela ngak mamam namal molman. Erul tela el mase el mo survey el monument. Ay gel mora kalender. Ay gel lega mama di kut maklin mo sel kim sa makla file yang kuk mora korta. Etira kuk masadra ka rakari lega mama kuk timal mol mal ti mga mok lamang. Ay gel tilo. Sel mora kalender, what do you mean by that? Nombre ka file. No, ilasel por kalender ay kel tilungkang by ma designate tra area. Okay. Start tra process. Belang sel kurang sedang ada tu, bela abla kul di medela tilkibra LRO ya ures tangara kadari. Ay sukum mura kadari. Sabay wise. Sip elwasi anda tu le. Oy, kami tugul mo na percentage na numbers. Ako na so la trevela la almost ng utela. Ela sis last time give report tem nga utela yel wall pending. Elam lamang maral me utela. Se mal conservative amount ako mrak ng team ngano sen hindi ako sama manungul mal model. Lagi Bulu sa text amo lang ana mo ang ara 1,000 ako plam kat mo. wise. Hindi huk tungura utum tungala ut me mak tuam la mo mereka belaw. Di silva number se kat mo yan 1,000 na lat ni mal bigre lat. At ngoro ra sa el lo de watangan. Uksel di mol homestead ng asar edar tumbog tela. Marwang no iso. Sel do por alen mas mal tuam namru. Sel do number sa kunaswe se pedro murtral angar ogal basen tra ut me belaw amla mo mereka tan. Ela sila truck dito dito nga dire sa wadi mo sa sir la se numbers se numbers ang patal gimo parang edel tela le maral men may tedo por se number ut may gal tulon birel bulwadra blura southwest e ge umadingay ring lawlo do ngi le tara tal do malak apname sa record tira claims tira maluli sa dise So betul compact mo ra kay mo se gida ul bitya number at trigil mal ring mal bereu ay ge number se makto no se engal bulan na mo bre. elal elal mal labo merkel bulu kaya kala siya na mo merek elal time martmau magrar mesar mamalgayok mabliliw mga ay gida mal di restel ki mam de se pinangal oktil wasentra out mamla mo rin ni dito wasentam de for example ang mamla transmit ni rogir except to send imol ng atang kaya area ni pwede lang alam mo dulo gi malatang alsin se sila transmitting makort mamla mo rin mam oktil na akort ro gori Sesabel, ako grilay marak. Se korta ko pa. Mo mereka uri undi se guk tora kararila. Tsaka ko pas kayo. Se korta di say. Ka Maria. Hindi ako ela ka tira kal lo mention kay do sa adim Amerika adimral. In your estimation. Asa el o mesin lo asin asa el erura ni derra que to ole bada yi kit le del tela for example. Talgi mereka lah pasal tilandi. Okmo ada comply. Raulio se gi motovdi en sebel to boy tilaya se to sebel la ada la complete. Di wajak tilu ako. Tokol guys gi mo la sil sa guys sa ngaramu sa 6-3 or 7-3 7-3. Oh, sa time ang gimamlo mutum limis, magidim le notice, receive a claim e postpone ay gil calendar. Lemudak sa amal. Ila kita gi moru elam sil kita gi facing problem. Sel gi waigal bulu akot tel mring issue elang ar ad mo monument atmir.
Ada ada mek milimet ko mal mo. Ay ganda si uli me marama pemlus. Ada mek may gar mamang gagi me ko mal ultra mam. Mal yak ger basi. Ela sen ula mani wete sura ko gil to da su el lotor ke klisel sils Wasi. mun kadro ko il ngariak tay mergi del morsi Ok mo mo taw tegi ko. Ok mo mal adro gar me sils. En se pela ngal edela. esen dia la al kregar misam la misat chan chat Wasi. Selam selo tigel mis gal may. Amrangin tial tirawul mis gal may. Tial kadala tsiak ut mamade. Jadi emosyo. Ok mo di mo siya be monument tengke di mo gi modro klim maray. onter ko kla sa kaira Ringem maray. Okay, melang hal kata bos tila agin melang. Melang ay ka tol martia. Wasi. Makom lewa se kete merat ngoro. Edital ada show up. Wasi. Makom tugura at mel. Wasi. Ingel next ada mera next announcement. Leng nguk mo dia asbi tigel bebi. Leng kom ako mo dito tida ada tidi mo. Ya gi amo de tuti. Sige kita ako mo dito. Almeto sendi ang kamle mistake. En din ja ole bot tur Right. yer. o I Lengi see dam le ko tur. Dia dia klala. dia ela aigal bidi sala utma leng abi fora ka to ko follow up pa urior ra umlukul utum le ka do me o me setil ngara hiring ra olbi ra ulo ya bro el mo issue ase mal ko ra mo meu da urior ko to la si kale ko ra mo sang sela surveyor sang ra direktor sing adr ngani issue gumi Tilamal sa belwan ra isyon di el alsil seng akmul wasya tialurio re ya kambesa akirel maka claimant mas el aro mas surveyor lesung ma imorti ra hal Sure. participate en hal makatmok laurior aki surveyor samral nga songs lendi triti mamandi tiang priority mamal dia ka imorngil pending lesel bol temela monumentation and survey our surveyors available ang ngarsay adi mo Michael Planto Samil amo nga song sa mo dia kal claimant mo dia kal monument trust atamel of course and operation we make sure that was again needs our surveyor sa ngaringi mang riora malmol maldia kal stop el alsil sen sabi kal kumong ngaringi maki ready lorior also ko mang katmok la lendia ka mate el angal ko pending al because sir surveyor ang kal sa baril mongol Okay, kakahal ko kritik. Nga ka-claimant. Ira ka bilmitro ira partner tiyan. Tiket to partner tiyan ogin process ada tiket to probably gidar murte ka logon malmot to siya pidra ka dali. Tige partra kaleder din. Dia kal partner monumentation. Dia kale boy. Let the claim tial ara kale so dia ka bugal mi. Tige mi claimant private claimant tamal yu mem ko monument atmi agit mo. Mal sukum kada tiket terung agree. Luasi oi tira atmi meti atmi. Tial rogira utumroror. Ilang silta pura ka kari, kita mo defend, kita mo prove kita na matala ka kari luasi tial dia kal utumroror. Sige na process. Wasi. ela tara serta kan outside ka to ren sa to era umlukul utum aiga kita plo asi tial our surveyors Maria certified surveyors sa kita po ada ko okay ng direktor el Ako ay alsil sa tetera la tim ngaw el alsil seng tatero terong are certified el surveyor el employed at ya lobis rikit rom lokol utum ya imo nga maralmel ang giril tede ela kara selo si certified en ngara bulgulse ngke lo license sel sayang ay galurior ang certified el under a license ringi al ngke the license ringi al ngur sel board of land surveyor examiner sa bulur belaw si Maria ako Missing standard del certain degrees and hindi experience ka ulmolmong kadalabi kada politics kada makara mo wala kasi mal professional it's a professional job yeah malit lin dia ka beral ngani low do rakalment Lauder Rahabelmenta dia. hindi nga private Kani nga private el Mr. Roman Ramok, ma Mr. Frank Pedro.
El atar service lo provider ni. Ako mdas yung toko ramap. Lika double all sales yung toko ramam rula. Ang berani ka document. Lika double all mo ra umluk kul utam. Mamala naman. El mo malay. Ang magana pa dola ramap. Pagkatong alat number lo mas kami. Yung provider ni ngali ko process. Ano ba yung kung sa burton ng camera dito rama ko pinos. Mexico. So le kami sa malul garim. Cell mapping section kita ngaring igel map map kadastral. Igel mlam tukod uto. Cell dosen kadastral ang cell certificate ra uto mga nigi cell sa kadastral lot number. Ko provide sa igel number. Yung mas am provide ra map. Ngaring igel book rather solid yung mesa di ka kalbol kadastral hindi ka worksheet until di was worksheet number sa lameng until di was worksheet number yung i-provide ay gaya mga nga ako kumilto ka at mira temela wa ang Regulong. los pa again number sa SK telang niro natin telang I'll provide the number ki o sige ngilang nga rin ko ma'am lege siltal ngayon number ang bago sa tilo para officer gid ngaring yosi kasi gidele provide ng sa At tara ko tan kora popular service lo provider ni. Title search. Kami mo sa title search. Why say? Sige dal title search sa sel imo ra nga tilugin mo klare ko ta. Masel title search sa loba office ra lokal utamal sel bol research lo dia a report tal wase tiagi dal utama accurate title niya nga lang klentang ang certified authenticity niya manggal siya sel sayang arsit reporting sel title search sa hotel wase today tiagi dal utama nga lang klentang la morte sa malupang nga la morte sa malupang ng otis gital Era leche kalbitara la lenel. Ulgo ma title search check mo aklit kagid luot mo mas kami. sabi mal kangwa ang klel el so mga ngalat number mo pang kung alat number may usisil time ako ba honor receiver ka certificate of title lang esel o may hindi tirgal wagel di luburton ra walel also ko mang hindi mo tang lalat number and sabi malmel mo ra waburton at ramapit helper karamap pal mo lamol mo sital mo mesa selat Mas highway murtod mo sa So ako ra mo ra on ra pala si isil al time. El al time ako tatlaw ko at ara buhay. Magita ra balua to kyal $15 million sa housing loan. Isil do sa tra housing loan to ba sa ikal ilang minister bakpay tumira am la kasi ang along am la ready malgayo ka maniwala am labar sa tamil. Illegal utom ng almong mo subdivision bulasi. Amo require amo survey border sini kaya mo subdivide ra al sel to dak muntelan lat mar housing. So say kami yung area already ura al sel kaya gid process ra tial housing loan. may say kaki imalokal ba ikat tilo ti malokal agi topo survey ruling sigital subdivision mapa mang yes nga nga vera mara atay gitu so Alex so isil bal tora subdivision kami am tang officer gidel ngari nga tool butang laudio mulkulut mani kadastral programs manganigil mora yes will hook mora state igel public lands tanga time ngari tay gidel 50 million lal tadil mora tora housing se lakalwide former senator se Mortugel first time owner ma displace may say Siya nagpulwasi. ya igal bulu ang arnya igal duro sing public land ringi igal it state ta designate trabasyo kama masil gibong ang arnya ay gimol mo to isil perimeter ni lo tes tigdak lungit public land ulang mo ringa topo all to sell contour sell shape gal utang ling contractor alo rablay hindi sabi el timral mo sta trablay hindi rin mo tang la shape pra ut mo sabi el wasing
akong to ang tela aral abla ko ringis ko maktinga kan mamrutyal manigel utum ngari kada mo ri gidel top del moto po mo mo kan turegel utum plus engel mamrur sel map lorura subdivision engel skum mo mas kan turasi ya skum mal drap hindi kas el mo top dralis o to latri e diregal sumwang ra kan tuning mrul top daigel lat masay sararal mo accessible na rogul adal mo regi latri kila idea kumusta lang kita description niya. Di nga rin actual state ng dapat magkit kila idea Lurior aja. Nga Ngaralo, mamalgayok, angiwa lang nga niya subdivision area rin lang katmo kung matos pa rin yung LLCs. Ya, mga nga nga ra, ya, kakitali, may maliga. Oo. Sige, man lang ba't mo klaba bilangil, hindi ka luway kalbala ng albedo, itong butoon mo, mong yami, yung kurtoltil, wasin mo kumkat magkumi mo rin. Oo. me ramsa tala tara example kasablaw rin se before se the morning se sirar masay right state tra iraya kulot mlo nitra se so one rule subdivision programs ngulang ulmes order mal lol takara krol drong ok mung tomle request ro kulot misel time no survey ngi to dalis may gigid ngani se program regel housing se gid atar example ra ay gel gi morura Actually, yung question na lang, tila din ako yung dilulo or Kasi borong marbet subdivider ngin lovely music. Mar other ro kuya 60 years later. Ento da ko to was ite da klaro. To clear individuals. Ako mali question na kasi awasel blue mo lo. Blam ka titel mar claimant tabla. Momri ang mali klaro ako minten ngalo dia ka ako ram ubliya pa ngarak mong geset so bisin. Malway se senator kita mdengya a public land that direct kalnya subject for registration haul melang la tu para order mabibirablu la kamle oblis ending para registration ito mo kukmi to ta state mang angarangar along mal clear al public land mangaramal kayo kung mal clear mangarangi wal sel ngal lom ka to ora housing ngi ma apli ra ata mal Sel clear existing area. o isel bitara po falbase ang certificate mabalur LR kul may ola ba certificate tertir e kama mga nga recommendation ng mamamora a state government wase mo oti salvation so mi walbol nga project magimul may pas mama prioritize magimal sa LRO mal check mal suko matyal utamel so mi adi nakakal pura litigation kim start trap process at 70 days almora ortom ko dito hindi ken ay kel namin may kinarmula subdivision ring o certificate of title Di ba? Public apartar na to certificate of title ni makuha si recently Senator Charles Cabong mla-donate 100,000 square feet to me. square meter. Oh, so kung aware niya ara umuluto. Agi mal awering yung mal masawla senator ngilul donate ngil mora pala housing mel ang nga schedule ra mal in 2 weeks agi mo start raw ni 100,000 square meter. Atara seldo sa 15 million. Ay expectation ra balua kasi tiang adi mali ataw rere makat maktaro ko yung mo sa adalta sa application na gide mo start. Ako ada ko mas sa ko expectation ra pa o mas ra ko kulo ablo si selbo to saptiba dara imol lalo to state ko si tegi din may daw rere I mean how long kasi tuk to do da ngaralo may daw riyor leng also mga topography survey away ang along let liver flora 3 months yaki rokir hindi ka mama ay ka nga alam masel la may ka mama prioritize edi na kilometer sel al national priority masegi prioritize sa urera may focus el mo mare kandi so kung marama a request ra
LRO ese mang top priority mo klol time those pairing al ngara field hindi to date ya obisra lenden survey pekkal belura babal daba di ngaria subdivision el giblam katmokla mal di ngaringi lektia diakal makatkatal ki mo opera hindi ko mo ngay gel ko ka ngot Bikla da suri develop pabluri, mang blol ngari kilay gid. mga akim mal opera ngat mau ngaringa commercial subdivision tial ngarat kularan kumor ngarat ngaringi sel ngabitar sel noringi ya ADA yang lang treli kara radar ang iwala ngaringa tablol giblam sa device ngaringi naman kayo ang esar ang ngaringa malplob pekkal balua ki diplam touch space ngaringa at least ang one subdivision na Kami kita cook change el mora private. Mal sugum mada aoni rau. Yang ada team ngari. Ya gora apa bilangnya le muase. Di other belau. Di atmiran ngari. Meta utumrin lo da marung dos molmo mada tati. Itiram na mo giri lo trari. Langarnya investor mlame mo dara asim. So itiga remaining brothers and married with sisters will make a decision for the property by themselves. Ila sinotora mal tora la mamnaria alban importa ukisum so da igir de ku experience mam lo mesa na waila gi romru la five brothers and sisters lo utum all ngela pa lo utum ya klara mo kliu se wal tenency in kamon mu usually sila matatang tinggal ngel mata ang mas metro mo Dalang arang lagyan. ala kan ngel palu probate track loklen gel Kumamagtahin, kumamagtawan mo rin. probate track loklen gel track mo mingi sir interest ni mo miltay malu bang Hindi ka automatic el partner system. Hindi rin move to mora. Yes. Even don't clock it. yes Kami bukti ito po nato ko na ulo kumi. At tara ako to clone mo dahil nato ko na ulo ra adlo spare kumi. Mla mo mre kay karo guye nya mama ko orabli. At may kangara kong tom tiga ko tingil wasing argira. Asa ka nga tigil tom lala magigol wasing kami mo tut ka. Ako mo si ere masabado. Ngaram mo sa patong. Ngaram dia ka alsukum mga alsukum makade ko ng sa ay ka luro ka metro ko. Adi to ngel wasing ari atam de mate taes. Makatangara ka tukuk titong ok dia ngaran to rulingi mo mengel ngarnya ata sa ili lo lo pang kumias. Amande dia ngaran ki moruri. Lagi ko wasing dia karar ko mi de bora. Sen eteme ka magtut ka sa kain bolso be kan brura mak parang ay gurura to gurura zomera bli. Hindi regulation ko biya hindi ala kal sabado malu sande mutalo seng mal masawle erpo tel malugin kera lette yamral blol plo rawden garab mang kambe sa le dibo wai sa se tagi del process luro ko nga sami lel 70 days el molmora hortan momre khal matur the certificate of title yalla akong lasesel to the certificate of title yang melakan plus melam mereka mentiga imalakabel mental masadra at milaan ding kamarangul morable me wai kel lolo ko or boong ra itu ngalwaseng kamamru rable mending dahamo dinges mentel makamarmang sel omeng ruk ngani sel processor kamamal ulaw ro lwaseng ya melamot ya ka imalakabel mental ni hindi ka ospera service makikuk ngaring private regulation ringi algim regulation algim punto orangi ko ka moharaw kim ruringi ra ada kal time raw yon le gel fima al pomharaw involve ra atemela atan maruraw yon maulangi legal klalo ra kapalmenta mang
Sige da kung regulation na kim to ring ira lang dakal sa maman bro ring ira awar ging out. Tara marunong sige the regulations. Self regulation na lang ako tal yung trust territory government maklahay kami yung Administrative Procedure Act more recently Vice President kuniwang rirelil law directive sige tara alkotal mo bureau tialo isra 1994 yung malgat mokal mo private survey and title search rules and regulation sige tal tinga sige tal ukal alsil sa giti imle amenda ni los sa pisel al mapa approval alsel enya sige tiang ani Bring it up lang. Malungi la sodel marohui. Hindi at the end of the day ay kahit ano di mo daw trabaho namin. Ulgo mang akara burto ne me gomi olngi lam sila may le ko muro ila. Yang akam duding kan ngarsil soal in another subject. Hindi suma government ta di misulang ako weekend mo ko musukuni malbol Tuesday mo ko musukuni. To me burden ka mama ara bululo spare service government. So to this way. Mansukum dia kangaran morur ngi dia daso. Hindi ako bring kami the change of regulation. Sila lang aral morur ngi bom really. Leng other low spare kami. Tirgal dia kasi low spare private leng. Sila pa mabula kami na government. Di kami na government ito subudaw lo sila dia kan sa PM commercial tema malagay mabula. Makora di bring it up leng. In services sila kami di kami tangas meal provider at this time. Le over a private, agree di mo le di kan sa PM leng. Ay kami ring la. Kita government tas ito. Kung alyom na malamot, maaryom na lang ako yung kinabita. Maria, ngara mo kita dong ur kumi. Tembira wa sabo marwa. Ngirul sandel gidi mo bason daw mot mo sigil sigil mo marakle. central po Sel gibi tikuring ketemu beli maral blet ya. No mang active it up mang miliar of the swiu le gumes ringi. Me da ureor. Melang moyu da ureor mo next phase. Ay ga igid development. Tigigid ureor mrula wa mangara a osper kumi. Tidak charge adam mang in the long run and it becoming more expensive. Makora din mo menel sa mi ulkora. Ya di last question na kamora ilaro. At ko kasi announcement ato for first 15 days or something. Ya uri receive the morama. Value of claims. It to say 30 days. ya next. And 15 days and working days, monumentation and survey. Miselbol merek yang intellectual sing morabor. Gire log with the club, so you 70 days. Moment I get first 15 announcement, Dori filing of claims, another 15 monumentation and survey, and then in 10 days, you spare or prepare file, and then transmit to Mago. Misel de bora sel de mogdong mo mala Smentep. asmente. En sebel sel sa kumulo ko with the Yeah. Sel, temem mo announcement, adi sa 15 days. Hindi ka kasi sel del asment. Oh. Yung mo with the club siya expect mo ra ka rin. Also kumakarir all. Start na 70 days. Start ra 70 days ak mla mo bra officer ko mora. Oh. Yeah, Alin sel, court? sel transmit the file. Siyang after 70 days. Sel ela bulak mong 15, Dori 15. And then sel last 10 days, sel sige na transmit. Sen completed tiya rogin interaction siya. Ese mas 70 days 70 na another days. weekly. Sige din nga moralen ko. Oh, ya kali ka expect and go to another 1 or 2 months later sa Breda. Kaya After rin, sen submit ni notify tirgil the claimant. Arang gupti ba sen notice nga rakot na. ya di bes notice ang ako te kalu subya marsya. Hindi nga kasi lo mo uro ko with the Ada. Also kung follow up ringi dia kala rule. What happened? Mo follow up or sel kable monument ta survey 10 days in gera mla transmit, dia transmit. Ya ka follow up ringi. Ese kami ro abis until mala ilaro. Unless ang muragdi biwas ang anya bibira mapam no issue. Ano ba bibira file gimo nga mengira ta claimant ta am no meu magi malas no sigir ngim. Ulang sama lo ta mega drop lagi ro will file nga sigir wal kalender. Hindi asum lo mo klaro ko to hindi ka audition na puti ka file. Kiel mo ako. So kung mang dimla ka mo lang
di paperwork. paperwork. Dia kan mutul tara ko, lutul mo daw mora. Yeah. Ang monumentation nga Yeah. so. Ay, sige. Kaya soal mo mereka tinag 78 plus raikal nga na edel utam. Hindi ka karagri kalangan. Alam mo ko ay sa senator. Alya kay sa transmit sa 2006. Era season nga diyan para kalagri, mali ka ba kalagri. 14 years. Because ko kisura chess baka no dia kan sa chess mga yan. Kung mga nga kay sa cellphone to ko mga 16 stage. Two chess at time. Yan ko malwala controversial kay sa wa oras wel di wala kay sa rule Sunday. Or mortal. Kadam sa ba. So, says kay Siyam sure. na mo imara ko doon. Tilay kita. Hindi, kamama, di bossing. Kamama nga alam religion weram, ore lo duk ba. Nandiya ka kamama ore ito. Bukan ko na di nga breakdown na kasi kita malk metara medra. Oy. A monumentation, ma survey, ma claimant tam umrek. Ma next phase ra tialurior sa immorablay. Oh. Ela di klutro ay sel gila legel ko ra. Ela time mga niya active calendar lu taut lang. Raigal klor ut mrakablement raigal state. Anya amalagayok, mga niyang isa, mga niyang iray, mga niyang ramlungi. Of course, ang atmam la transmita tumil makarara. Ay gagawin ang magyore da tegin issue ay gagawin mo sa 15 million makarang. Namo sa mamul concentrate ay gagawin klor ut raigal state. El gimoduro kalmo mal ngasitir ngi malaka mo issue ra alulu kali sel po sexual area. Then mos pinore ba Kasi tebular adra uri uda. hindi guys sila to involve ba sakay. Raigal Club maulang Meron yung ulo material mo na pero ihul mo. o si Brula. Sila mo kasaka ay mo dro kulma ko. Mamamla sa malmal kan bisit tik mo mo mata dura dro ngelium. Diabol saka issue. Esel to dro kulmo and di alen gorte to register. Di siya sungkod maka umanday. Alen gorte mo dalo rin sa murak ko. Murak lo. Mo ka go ka ka. Oy mang So I can state din nga niya public tender. om sindri legal ka ba legal nga ba daw. Awang esa na trifold ra utman esa kablement. Amang ako lang 2-3 months ago ay monya tele ko ko nga kabalo malen authority meeting. Lang tuk mo kam mems pa mamara di sila utun kum aso mam utun spell mo alis te. Mga gi mo magyo mesle mal to ka utun na to si til kablement. Kam tsusa so miul. Legal kukmedra dengi maral madengwa ma TV. Lo yabal betul kira alis utun ma. Ay galo utama sa ba maletsen tabalay boray do. En splitter ni gam tegen sa el lo to batil map pero map printer map ngero sige. Pero mula title Raigal 3. Asa niya pesa number ang exact case. Se maltimo ra claimant. Sabi mal suko mang tirka sila nga monumentation. Sabi mal gut maklay mo part tara karil sila top del tril city. Orang ko kung lamang karil makangulwan. May kamar request ra parcel split. May kambes na like other cell sa niya. Hasta mil processor mamal 70 days. Lested ya kalorok yo lela imal lokol utama. Lested labo ang mara karil laway kel luloko ya. Mga karil mol mong to the determination of ownership. Mol amre kay kel kalsila determination of ownership. Segid ya obviously mama ko mag-receive ra cadastral plotting se order ra hortal melwase marko finalize ra map particular area segid el kimub segid mama ko raporto na ko ma-finalizer sel map lol tirak sel iwatas report sel kimberlil momrek el approver niya horta enya tira bulto da certificate niya buto da certificate of title. Ikaw mali pwede kami uli ako tapos require mo o witness mo. I say. Process ako dito part na ako process. I say. Okay. The last question na. Dili ka di mera to ko ra ulo. Kung makikora officer ka ulo kasi so ka map partiagi del. Gorong mateme. Tela na. Depende ra kung nga lababier. Average. So kung letter size is babier, di black and white, and that's $2 more. Okay. So kung size al mo claw, and mo claw ra. Inga $2 siya minimum.
Yan suko matme gamla mo tme ko makes ka mi melo si mi pomo isa asaka imo ko moder tiya mi mera sil available time let's see Saturday intela ata sigang Like malti kakaraw sa aral leng kakaraw sa maklungi laurior mabalu direk kalakuk ngar orior makuk larang along mang mo o depende waseng bangrakal ut mong aryo melang rangklel ya estimation rabo nga kimot tabadil maskaw raw eral por nga orior leka so mo sa estimation makakongeringi ya kam ahararing isel kim nga risite ya kam mama orior mo lalsil sentia ka alto waseng maltitelaral mo kakaraw Ang kakaro sa umulukot tiyak ngaro umulukot utulay ba Medic sorry sel what is mo lo takle. Kasi mama surveyor sa lolo ka utum. En jaka sa edel mo am silme makturut ya estatem. Mama kita ay kal tokora surveyor ka mo do numbers coordinates. Ingaring igel already established control. Masuko mga nga control med telatamim. En mobile tawder lang dimre at ang silme moral. Mang di mo yora ngel surveyor mo assign nga director ma'am lo sing kawya mo murukot yang ngay me mesatel wasias okay ako tong marga sir ko to nearest control room so man nearest control nga ang agort ya agort to say en to root tram si sel mel yang mo ben ako dinit mo ngay sir coordinate tir the base na coordinate mel wala ut mabiling na depende ra urior hindi ko explain rin mo hindi ada lo during set temel time and half sige daw nga nga aral wa ako yung tulod supervisor ang luway na ruto tama na Sinulgor nga director ng kita from overall under supervision ng local license surveyor. Turge master so is selling. Turge license mong whatever kung mo nga error mangarang sa il malbol way ko former director kami Fritz ko siba. Ang sumong karuba ka o makto oraktol building at yang timla ka under supervision na tuway hidden license surveyor in somehow itong longot audio el doctor rabla todo the latangi en lusa clone do which is our fault mauling girin master to gid the license tiang amal problem urior may say maulay gi may amal te al te takol si sa en malungil pay do to wais na blue wase mal girit trugal ngal gid ngara school lang el book mo choose el wase me abela ospera surveyors el bolsa irgu mora school todo mara dabor officer gid tangaringa surveyors license la tabela malomara tumira isinan dia kuturu atme mai se kuturu atme mai mudela 7 minutes mo ikaw hindi ako mong kita lima temer mo tiol como tatsara ngal karbela nga school maya kasi kadi masada ra service kami ngara Bureau of Land and Survey alwa survey ngari service private provider nga in your understanding ngari private provider survey ngan nga terul tigelo license sa Frank Petroma Roman Remota itirga ulgo mang siya gid sa maman service instead ra hire kami nagi morkir diwil mang valid agel result tirtin ma yula signature ko ra gel hindi ako Aigal lurir aigal ti relocation mangrang ati separir hindi suko mang certify rama palmoltov tra certificate en girel may register nila Bureau of Land and Survey National Surveyor ete kita kampes sa ulmaki continue marulay kal nga under private regulation hindi ka established surveyor rablo pelaw inya ulgom tabatok en ito ba ito mo na? Ngayon a board of national land examiners or something like that. Siya kung makaluro yun. Board of Land Surveyors Examiners nga kawan ra atal ni Israel Alsils. Ang kiriya amal di administer test issue license kiriya gitel. Land surveyors. Bising arpa pa standard ra atal mo license. Ang kiriya professional field mo to degree. Oh, may siya. Remember rin arpa. May siya kiriya
mangtegid ya belum mention nga Burton ang mal lungil te alal gibuk mawai srar ngal karablo mapway field land survey mal open geodetic engineer esegid nga babil nga mersegid ya ika masabi mal apply rabor trablo belal mo nga license sarkal registered surveyor rablo belal Hindi naman laway kung nasa tiyang amal kasyo ko field. Kasyo ko lulur. Bungil na the Ito ka client terka mo Bungil na the police. Ay say laway ko ra lucrative field. Itiyan di marala ka tebet marala Lawa ay dun ka diras tergerim. Ya pa iwan ni terkau madir ngari am ni somil kung yadim lagi touch ringi. Must pera pa sa. Must pay our remaining times mga tabi pero ready. control point Ya kemudian saule te ale komiteru rubai kwama ngartial dire ultimo ai setial lobis tele lobis mamam la kaida samil la o te tele la tokoro LROs kaida director la ai segero kul activities egel saban provide service ma adra e kwama dire kal kotol somam el join egel community service so we provide more other blue. 2 years ago, President Tamli declared a year of family. Yes, magimlo partneri me go sa senator officer ko mamral subya dila program ya gi dila announcement mo rablo as mem gel whoever just a logo a year of the family mo ringa price magigit mag-claim gat mo sira bumakal tel matala ratel post mal mo yung year of family logo say lend survey am le part time Okay. dire last year am le year of health good health ma officer ma mam le participate ngi kama mangila mo cover selling gi agi o tam le lusawe te nom de se gi high blood ma sukal ma dia el year and year of innovative learning and experience ya gider kita di nombre kam sa se mal ngosong sa surveyor sa belau dia ka dos pera surveyor mga program na giblam kat makli langit angos el momro stel control points ra bekel its mobdo babda be agi establish a control point Kami mo so control points. Control points ay gel sel moral do babda be bisa tayo mesra ay gel get ngani sel flakar ko mabil porkar doon say obong one acknowledgement lakbom ulwit dia kal sa kaya May gigil wal permanent. oh yes ay Siya gel control point. oh Siya kung siger ngi makalokate. O mal morgen. Mada, sesel oborngiem ngaram sirgaw e orut tram sirgan mo. Ado gyor nda kasi del diwa erte. Ito mo kal tagta sa Maria. GPS. O morngi o navigate el mora. Al di coordinates sa Control points. ay kay kita gibom try establish o la blogue del mora blum mos el mo gyor. Me digo ay sa se el al year since in year of innovative learning and experience gimlok ma rather omululut me director ko masebo visita in schools makama really atim no ma visit in school especially seniors o ay sa tira tiagil tetele logro le kama len sila logro le kapti mo adu ato numbers trigonometry kita tingara trigonometry kado sa cosine tangent pag sige daru regel right triangle le kata sigira degrees ma angles ma distance magimno ra igal school o ay sa tiagi del program la sa ay sa relam la sa tiagi da ay gay dagi morul igal lo super senior sila trigonometry magitral rutil mo tomo samriarngi mo sibiril mora college iagi lu ay sa tira si tiagi da tetere la por superior magi don omsin del dimoda du atora numbers magi ase agi rula practice mal misteri lugar sa mga test esum tapas ngia nga ay ngani akim ngania price gi misteri e directly sab amal lucia letter of recommendation ro then the survey more college magidele scholarship from the survey malabora school and we guarantee them a chance in the very republic agim la ombre para pala school la ombre para misenti la ombre kay bobang la ombre kay mouse ela say giblam kat mokipo ela gidi concentrate ra control points Malungin program. Sumuko mo rin siya sa nagdiwa subaya.
Sumadiya lang nga matangano si Tiang nga kadiga katal surveyor hindi plam ara surveyor. At yung silungil lurior. Kayo sir. At sa kumara surveyor malungil job. Ako sa nga school hindi ka libon sa pamiw. Yan to, sa last ko, tiyan mo kasi, Miguel last na tingin eh. Mata, kampes ka harap ang raito, komral masaulal, artel te ala, basta mamerti ang ito ko na kausis akrat ako na umlukulot, makurang alwas auriurit yang, el ko nga rin nga mo ilklawat raw taswira arbet kalat. And again, also kung mang tir nga rin nga rarungol, ya obviously umlukulot, ma-open 8 hours a day, manggil el soala ti merapet kalsil sing sa pamamal mang direkal diswakal luera ki moral ako ay salwase ngaringiya sel obora palawkap ministry ra MPIIC ya komot open ra Bureau of Land and Survey ya kimlalo ang ay kel form masigi del private regulation ang nga ra alsel mga also mga nga access ra ka komor sigite review ni omes ringi makamam tangalir dira kang aring self form mal global goal PWO malub ng project work order say ya gi most bearing formal el mesura rogul request mer kamam magi mutengel wase ay ke mga ra alser mal nga access kan sa ba multi nga ra habli me print ra form sa na ringi lang dol alter wase nga requirement mal mer office ka start ra urior ay gigit ako ra nga ringi alsil sa ko ra din kam kaya hindi ko mamamalas sa mal SW ko long ka improve haigal talang tingil laurior mang ay gigit ako ra meso mamlo wise ya wala gi morale ka mamam ng artial tete ang aringiya a 75 ra kapalmental gi molap makmal ti wala gi moral lagi ti all tiger number so ko mang anya kari malmer omlo kulut ma office sa 488 2332 malupeng 3064 Dil so bang ko ramo tiyak tokora nga ka oba 775 6810 ma Mr. Samil nga mo otia teng warngi ma Mr. Burton ma so mo ko patimin nga zo nga mara itir kay kita mo ramo yun again ako malm sa telte ale nga hamal tol ngita cooperation ra other belale ala ka cooperation na kita dahil sa ilmom ra kay kaluryo ra utama mang it takes everybody mo mage order mo sa belto ta certificate ra at met lula development ra blue pelaw may aktik mate alam sa samil mo loot ya deng warngin ma Mr. Wong loot ya deng warngi 775-8695. Ang ating orang nga Senator 775-2545. Hope ka din color nga. Hindi ako. Mo printer niya ang wakra a screen. Mang hindi nga ka mo color up ang adivisi lai. Adi mo nga royal. Nakakadi mo taktin mo lang ang royal. Yeah. No. Man masaula director Serena Gabriel Samil Burton. Tial lagi information. At sumusaman mo tulgo makakain information ya commercial government website. Palawga nga rin Bureau of Land and Survey sa nga rin form also regulations sa eman mutul mong maya muilom so din. Kaya ala tilga nga mal transparent tilga gid lang maski natin martir sa eman mo lu sa tiay gid mo lo am mo mangi. Mal masawla tiay tial ma-share ko mail kara Sunday, na mer ko gawa talak program ka man sa